Isikhathi imzuzu 12 shaleke ihora lesikhombisa 12 minutes after 7 o'clock namhlanje kumhla ka30 kuMay ku2020 sithi uShembe noAfrika ngomqali wendlela umprofeti uIsaiah Shembe njengoba sazi ukuthi namhlanje kusonga ke inyanga kaMay nokuyinyanga ke lapho ke siqhakambisa khona okuthinta thina njengama-Afrika. Kanti lenyanga ke ibaleka kakhulu kumaNazaretha njengoba ke kusuke kukhunjulwa khona umqali wendlela owakhothama ngayo ke lenyanga kaMay. Akane siyazi futhi kuona lo nyaka kuphela ke iminyaka e110 selokhu inkonzo kube inkolo yomNazaretha yasungulwa. Namhlanje ke megamanxa ihora lesikhombisa ihloko sethu sibheka uShembe noAfrika, sibheka into uShembe athe mefika kuma-Afrika ukuthi yini afike ayenza uma sikhuluma ngendaba ukuthi uma kufika lenkolo ifike yangaphutsa abantu base-Afrika, uAfrika yangaphutsa abantu base-Afrika into abayiyona kodwa yafike yathi izofika igcwalise kulokhu abakwenzayo. Sebesikhuluma ke sibheka ukuthi kwakwenzakalani eAfrika, kwenzakalani manje, kanti uthini uShembe ehlabelelweni zakhe. Kodwa kamanje sizongena enkonzweni yesabatha namhlanje ke iphuma ke lapha ke ebuhleni bamaNazaretha ukhona umfundisi uNL Shozi. Namuhla inkonzo yesabatha siphathelwe ngumfundisi NL Shozi walo ibandla lamaNazaretha ebuhleni eMangangeni. Ekhaya elime phakathi khona alifiwe Shembe nobuNazaretha ngibingelela amaNazaretha omhlaba onke onyazi lwezulu. Ngicela uqale ngithandaze uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni, Shembe ingcwele ibanathi nyazi lwezulu kule nkonzo esingena kuyo kuze bephakade. Amen. Ngicela uqale ngikhulume ngikhuleke emakhosini asekuphakameni, ngikhuleke kubaba uBhombela isitimela samampondo kunze ehlabe ezinye emantshobeni, ngikhuleke kubaba ilanga lase-Afrika, ilanga lama-Afrika ukhakhalwe inkomo zakhe emkaphakamela yahlala. Manazetha sithunywe izwi lamazwi unyazi lwezulu basize lapha emsakazweni sizokwethula ukuthi siphila ngezwi kakhulu lapha ekhaya, silalela lona siphile ngalo. Lithi lenkosi amaNazaretha unyazi lwezulu asazize amaNazaretha omhlaba onke ukuthi njengoba kusene lockdown asikakazongena emathempelini ngezathu ukuthi inani labantu abakuleli bandla abaningi kakhulu, sizosuke siphoxe uhulumeni asihlale lahle esikhona standards emakhaya siyawuphila ngalo lona lolozwi lonyazi lwezulu ngoba izwi lonyazi lwezulu umehluko likwazi ukuhlukanisa umkantla nethambo lingene phakathi likusindise. Manazaretha ingcwele ngicela uqale ngikhulume ngibabaze udumo lukaShembe emhlabeni. uShembe uBhombela isitimela samampondo kunze ehlabe ezinye ihlabe eguqile yafika lapha eThekwini yadlula yaya ekuphakameni yafika yakumuza ekuphakameni yahlala.
manje ihleli kwasekudlonga ulwandle lapha eThekwini lwaphuma ulwandle endani yalo lwadla intaba lwaqala lwafika Point Road kwaba sekufika bazi ukukhuluma bathi cha ake kuphuthunywe ephakameni ushizazi ezazikhona ngaleso sikhathi ezayiphethe iTheku phuthumane ephakameni niyobiza uBhombela uShembe lapha ephakameni kwakusho uMrs Brown uMrs Brown mesefikile ezobiza uShembe wayihamba ngesikuta umefika emcela uShembe ukuthi agibele esikuteni uShembe cha kulunge mntana msohlanga ngiyakulandela umephuma isithunzi sathunywa uMrs Brown siphuma sihamba sigudla ngakamse kanjani inkinga enkulu niyaba inkinga niyaba ingxaki kwabaza umthetho nochwepheshe isithunzi sathunywa uMrs Brown samfika uShembe sesolwandle ephethe walking stick ekhuluma nolwandle ehlehlisa ulwandle ethi hlehla ukhuluma ukuzwa akithi madoda ekuphambene maNazaretha ithi hlehla ngamntwana sikubeka sinobaba kasikubekanga lapha lwahlehla ulwandle maNazaretha lwafika lalukhona khuluma ngoBhombela lwafika lwama wathi sakubeka lapha sinobaba ungaphinde weqe lapha njengoba ulwandle limile ngelapha lwami soShembe zikhona ihlwele khona lapha eThekwini esibili indaba engithanda ukuyibabaza ngibabaza uShembe efike emanzimeleni uBhombela isimo samampondo kuphenduka abantu ucela indawo yokubabhabhadisa uthi ngicela indawo engase ngigezeke nabantwana bakanhliziyo induna zasemanzimeleni empangeni enkosini yasemanzimeleni zikhombisa iziba esazazi kulesiba akwenje inkomo akwenje imbuzi ayibuyi isithi indlamhlathi kumele ngelapha bathi baba yona ndawo enhle la ekufanele mabe fika lapha ya esizibeni ifike yami imvunga yakithi madoda ifike maphezulu kwesiziba maNazaretha ingcwele ifike yama iyabubula yodwa idla imhlathi ithi nyana yonke lapha ngicela niphume ninike ithuba ngicela ukugeza abantwana bakanhliziyo lapha noma abantwana bakaNkulunkulu ngicela bageze lapha esizibeni ziyaphuma ilwane zonke amaselesele zingqangqa yonke into kuphuma nezingwenya nezinyoka ziyaphuma ihlala ngaphandle kwesiziba uthi uBhombela wena oselo saleleni nawe ngiyakucela phuma iyaphuma ingwenya enkulu kunalezi ezinye seyiphumene iphuma ihlala lapha yodwa ngoba esinkulu kakhulu ngoba ngifuna lelizwe limbone uNkulunkulu ukuthi wehlile ezulwini azoba umuntu ebantwini wasethi ngizokubeka uphawu ukuze abantu bakubone ukuthi uwe ngakugcoba kulesi siziba ekhuluma nengwenya bangcwele wathi wena ngizokubeka uphawu ngizokunquma umsila uzoba namsila wena ukuze abantu babone ukuthi ingwenya eyahlala kulelizwe yagcotshwa bomshumayeli yaqandwa igama uJakobe kuyobe kuwe nangempela zahamba insuku yaphinda ingwenya yaphuma begadile abantu befuna ukubona ukuthi le ndaba yakho uShembe izokwenzeka yini nangempela yafika ingwenya zaphuma ingwenya zahlala ngabantu base beyibuka abantu nathi ingwenya ayisenamsile igama la uJakobe abasemanzimeleni balongwenya namanje ihlala iphumele lapha esigabeni ihlale siyazamela utshani nesihlahla emhlane eyagcotshwa uShembe ogama layo linguJakobe ngolunye usuku inkosi yamaNazaretha ulangaphuma sigodini abalothayo liyabahangula uma uphalala ngowasinda basengozini kufika ubaba uShozi wasemahangeni oyumngane ubaba wami owabesenza lapha eThekwini ufika uShozi ucela ingane kubaba uthi ubaba ingane uyithola Shozi uyaphinda uShozi hayi uyalinda ufukhamba insuku uyabuya uShozi uthi baba ngizocela ingane ithi inkosi yamaNazaretha Shozi ingane ngifika kwakho ngilethile ngithola umakoti wakho wegane oMasibeni uthi ngithola umakoti wakho engalindini ukuze ubone ngiyafika kwakho ngilethe ingane ngikhuluma ngoShembe ilanga maNazaretha ulangaphuma sigodini ithi ukuze ubone ngiyafika kwakho ngilethe ingane ikati lela kwakho
ikati la kwakho lizomitha lizale amazinyane awu7 elika7 izinyane liyobe nomkhono sokudla obheke phezulu kuyobe kuyingane yakho leyo engupha yona lolo kati liyophilisa wethu7 bese ngcwaba liyokufa bese ngcwaba njengomuntu wahamba ushozo wahlala ekhaya wathulwa lalela nangempela kwenzeke lokho mhlambe emuhle lazala ikati noma ke lephuka ikati manje lokhu yabakhona usumthendo ohlabisa usumdala emihlaba semisha yahamba yayale nabantu bathi kuzwakala yayisukuma indoda inamathela ngesihlahla izama ukusukuma le ndoda ngesikhathiwa indoda iwela phezulu kwengane ithi ngane hawu ususeni phezulu kwami nangencindezelo khuluma uNkulunkulu njalo bangcwele ithi into ngezulu masibuye ubana kuthiwa kahambe uthiwa Babylon uphi manje kuthiwa baba nangiya usiyahamba ithi miyeke nanga iyabunya ngezulu ithi ubana kuthiwa akakhulumi ithi baba nangu ile ngane engakhulumi selokhu ayizele ithi ngezulu ithi manje baba ethi emsuseni phezulu kwami nangu encindezelo baphila labo bantu ababili engababona ngamehlo amziningi kodwa ngezathu esikhathi nokuthi ngisemoyeni lapha emsakazweni angikwazi ukuqhubeka nezindaba eziningi enye inkinga ezwa uthingo lenkosazana lwaphuma ebuhleni la kwaBhekuzulu lafo kwaBhekuzulu wabona umhlangano kwathi ngesonto ntambama ngabo2 kwafika inkosikazi nendoda ilethe ingane kuyanikelwa iyafika athi inkosikazi baba ngizobika nathi ingane le ngane ayikaze ihambe ayikaze ibone emehlweni ithi inkosi yasePhameni hlala lapha phansi mntanami usuthi ngolonkosazana madoda kithi hawu uhlupha isono ihlala lapha phansi mntanami uyahlala phansi ingane mayihlala ingane kukenjalo uthanda kunoshebe khona enikeza khona ingane ibona inalithi phakathi etshanini kayikazi ibone ithi hawo mama kuhluza nayo inalithi izokuhlaba uthi unina iphi inalithi ithi ingane nathi iyayithatha isiyabika ingane kababa lo kade sithi akaboni usiyabona nathi inalithi useyiphethe khuluma ngothengo lenkosazana ngolunye usuku hayi ngiyashesha bafowethu ngiyashesha lokugijima ngoba ngiphuthuma isikhathi somthetho angifuni ukona umthetho ngolunye usuku ufika uMabasa esuka eGoli umefika uMabasa onyazini lwezulu uzobika uthunywa uyise wengane lonina engane bamthuma ngoba belahlela nje kuthi uyofika usibike nathi enkosini unyazi uMabasa ufika uthi baba ngithunywa abazali bengane yaseGoli abazali baseGoli ingane yaseGoli uMabasa waye uMshumayeli namhlanje seswaba ngumvangeli so uNkulunkulu wamhlanhla wathola isikhundla sobabe umvangeli enkonzweni umefika uMabasa uthi uMabasa baba ngithunywa abazali bengane bahluphekile baphatheke kahle ukhuluma nonyazi lwezulu ingane baba ayikazi ihlukanise ayihlukanisile kumfana ahluthwe intombazana ithi luthunya lwezulu landa amafutha uyawalanda uMabasa amafutha ifika inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu uphakamela ngonyama yahlala ithi esihlezi waphindwa iphakamela ithi esihlezi waphindwa iphakamela wasefaka umunwe phakathi wasedofa ukubanika abazali bengane wobusa uvaselini wasedofa ukubanika abazali bengane bagcobe endaweni la kwafanele kuvele khona ihlukanise khona ubulili bayo mefika uthi lithe izwi lenkosi nigeza ingane bese niyigcobisa la kufanele khona ihlukanise khona uba ingumfana yini noma intombazana bese nifaka inabukeni ngakusasa bese nilikhipha inabukeni emini bayifaka ingane bayigeza ingane bayigcobisa kahle sebegcoba la kufanele kumile khona ukuthi umfana yini noma intombazana uma sekwenze lokho bayifaka inabukeni kwalala kwavuka ngakusasa mase kuvuka ngakusasa sekufanele bakhohlwa uthe emini ngo2 bakhumbuza ukuthi ushembe aseqaqe inabukeni ingane mabe iqaqe ingane bafica ingane ingumfana alibonga igama lenkosi yona inkinga le esilethe lapha maNazaretha ingcwele njengoba izilonyazi likaShembe lihlabalele umhlaba wonke inye indaba esilethe lapha inye into ephilisa umuntu ithemba
ukhona indaba ehlatshelwe lapha ekhaya ithi akubatshazwa okukhulu kangaka ingoma leyo iyikhulu namashumi ayishagalombili nesithupha ithi libabazeni bantu nonke kungani ningalibabazi leli gama elikhulu kangaka ilonkinga esilethe lapha ngolunye usuku ufuna uzibuza uwedwa ukambe mina ngemivi ngisenalo nithemba lokuthi uShembe uyasindisa ngisenalo nithemba lokuthi uShembe uyamenza umntwana adaleka bekhona engwakazi ube nawo umntwana ngisenalo nithemba lokuthi mangigindika nemoto uShembe uza kungisiza ngisenalo nithemba ukuthi mangibheka umbhobho wesibhamu uShembe uza kungisiza uShembe ukusiza unganene kwethuna akusiza ngaphesha kwethuna yiyo le ndaba mehamba umuntu emhlabeni abuye umuntu athi kuthiwe hambani niyongibika ekuphakameni hambani niyongibika onyazini hambani niyongibika ebuhleni bamaNazaretha ilonkinga esibhekene nengwaqangwaqa sibhekene nonyazi sithandaza unyazi njengolishilo nje lathi asihlale emakhaya sihleze emakhaya siyaluzwa luyasibusa empilweni zethu asinankinga yilona othe asizosho lapho siphathele ilizwi ukuthi hambani bantanami niyongiphathela inkozo usho inkosi yomusa usunyazi lwezulu usho umehla abhekananga nabanye abantu ubhekane noThixo amkhonzayo yilona ndaba zikhonza onyazi esilethe lapha yilona dumo esizolibabaza ukuthi libabazeni leli gama kungani ningalibabazi igama elikhulu kangaka ngaleli gama uma somile siyaphuza inkinga lomuthi osuphuza kuwo lo mthombo wokuphila esiphuza kuwo uphakathi ebuhleni bamaNazaretha inkinga kokumenywa wonke umuntu othandayo ukuthi ezolilalela kodwa hayi njengoba kusene lockdown sihloniphe uhulumeni Kamzana uhulumeni esidedela unobani uyovulwa uyoza ukuthi hayi namhlanje uNkulunkulu usimemile uhulumeni usidedela inkinga enkulu ileyo maNazaretha kasazi uba uNkulunkulu usigcina phi umhlaba ungasiboni nesona futhi singasiboni ngakho ke maNazaretha unyazi lo ehlezi emakhaya siyathandaza emakhaya sinolala na athi sinovuka nathi khona indaba ekhulunywa lapha emthandazweni okuvuka ithi ekupheleni kwalo mthandazo thabathi igejo lime uzophila ngakho ungamcela ukudla kubantu ilo ndaba esiyifunza uShembe inhlanzeko akuvumeleki umthetho waleli bandla udle ungazange uyihlamba izandla uvumelekile uleli bandla uhlale nje unenwele ziyaganywe ukuthi uma uyiNazaretha uyithanda ugqoke kahle ngaso sonke isikhathi ukuze ukuthandaza kwakho kuzwakale enkulunkulu Nkosi enkulu yasebuhleni yazi lwezulu siyabonga Nkosi sibusise sonke Shembe oyingcwele usigcine kunye nabantwana bethu ugcina amakhosi aphethizwe nezwe Nkosi ugcine ulenze Nkosi lenze intando efuna uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini naphansi komhlaba apha phakathi emathuneni ubagcine oShembe omkhulu wasebuhleni kuze kube phakathi amen